March ni somni pali ponlama felna achungte vur a hlau saklova achungte zong chu puanchen lar sinin anom si a chhuat pha puan moi a insiama asil fen chu lazai sin mi le puanchen duk ani thufing te bung somthum pakhat chang somni pakhat le somni pani inzir rau incher puitling rau zirzel rau thu tak dong tu nu le pa te chuan pathian pek in kai shwaina te chu zomin atakin nun pui ro se mi zong te hian pathian rongbol na hi rongbol na thiang hlim ani ti le thu tak chuan adong tu te ni phung te ril rusu khlek te thin lung te in biak na te in cheidan le in chung khur thlengin ati thiang hlim tur ani ti shereng se lalpan adua chuan annin an hu theilo pathian vanter kau te chu chandam na ro chung tu tur te rongbol sak torin an lo lut theyang kaushan zom tu zong te hian nung chang siam that an ni ti lan tirin thiang hlim an za na chu an lan tir tur ani annun pum pui chu Krista Iswa a thiang hlim na enton na nizel se kaushan zom tu te chu an tlak chamna lai danglam le in siam that na an mamo na te ko mu thei tur khopa in ngai tlom ni se Christian hu hang chak tak an nei tur ani thu soi le che je konga te in cheina le in chung lama te danglam na an nei lo chuan ma ni tan meya nungin Krista tan an nung lo ani Krista Iswa a siam thar an lan lova thinlung chung lam le pon lam che vel thenga thiang hlim an lan lo ti na ani Christian te chu siam thatna na tho a ra an chwa dan manga ro rel sak an ni ang Christian diktin te chu chanchin tha thu takin ama a atho sak dan tarlan ani dona pathian fa a siam ni ta chuan thiang hlim na le faina konga chin tha a ching tur ani thil ti chu te thampo ni se mi ne theina anei vek ani lalpan mitin te hi atharau thiang hlim zara Krista tarlan a changcheu tura siam adua Christian te hi an pon lam lan dana engtikong ma in film khurlo emo ngai saklo emo ni te so se in chei moina tel lo po ni se thiang hlim in met fai ni ro se chung lam le pon lama po thiang hlim an ni tur ani